manna döreyip jollaqpun. Otu sirxondan bolamman. Köy xonar ursunan andıgar. Kötçeğin üskabi bolamman. Men manna döreyip jollaqpun. Ölüyene otunan sunamman. Ürme dalgınnağımman. Üseye kurdatti körümmen. Men manna törəbit jollaqpun. Siz qaya setimin sitemmin. Ayıhıt algıhın istemmin. Ayılğa abınan tığınammin. Men manna döreyip jollaqpun. Bulunçuk seyirgen olarak. Bulbanlığı kınappın tiyenden koçaktan koçak ustanman. Cükebil soğumun ıtıs barılgıbın. Men göngül giyibin. Men sağal olabın. Bargabay bıyanna kıraybıt, keng sırdık artıgın ahıqbıt. Köngülün köretçi tutammıt, samnabat sargıtın ayıqbıt. İrbetten bor budanta bolan, mirguvan taksanın kariyete, xotugu Allah'ın sırdatan, köpük gün jalbıt güyereye. Sarsınga sardık katardı her, oluğu sanalı tutuqbut. Kömüstü, almastı çağallar, jol butun bebek buloqbut. Tattallaq sakabıt doyduta, keçiri, kelgiye, üne dur. Doğurdu eylen nurota, üyetten üyeye durgun. Saydam sayağa sakabıt sire, elbet mene ugut tuğrulaq, elbek omukka, erkimi eber, ili eyeni oloq dur vaxtaq. Maqtalı yeğe, sakın sire, iye bu organ meykin taraf bükker, iyeli eyakastik köreste, eyle otuları hep bükker. Maqtalı yaqa, saqa sira. Utaqpın xannar bıt, uygulaq ugar. Ahabbıt, seppit, kötür, sürer, bulkar, askar, oyurgar, xanugar. Maqtal bollun eyeğe, saxam sire, kıtalıgın ıldır min sürekber. Maqtal eyeğe, saxam sire, ar ağam, gün iyem bol bukkar. Üner uyağa, ürdü turuqtu. Barga bıyannak sağa doydu da. Modu Россия, кен tuttu da. Erken ermey doyumun, Oye dur. Добрый день, уважаемые участники торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню Республики. Үтүү күнүнен Ырактан Чугастанын ырылдан келбет ытык мааны ылжыттар. 27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная советская социалистическая республика, а ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Сахарин хударствын халықтанутугар биги бир дойдулақтар быт қылаттара олус улахан. Нюрбажана кен туттаатты быт бир дойдулақтар бытын биллер политической хударственной деятельлері Степан Васильевы, Александр Габышевы, браты Донскойдары, Тора Живкованы, Александра Овчинникованы, онна да атыттары. Александра Яковлевна Овчинникова, Всебейской партийной государственной деятель, Саха СССР Президиумын Верховный Советін председателя, РСФСР Советін Президиумын члені, председателін халбиятчыдады. Кені 1914 сыллаққа ақсынны хүрбебес күнігер тығылықын әлегер төрөбді. Олығын тәхік күннергер дері, хақыбыт сірі сайдарын туғары сүлі қылатын келлер олар бұда. Саға республиката сайдарын туғар сыралақ өлетін ехін. Александра Овчинникова, Бачот знага Ленин үлі қығыл знамета орденларынан наградаланмыта. Дойду сайды тығары сүлі қылатын ехін. РСФСР почетный дорожнига, Саха СССР народный қайсыбатын үтөлі ғыләхеті, Саха республикатын почетта ғылықтағы, Жокусский город почетта ғылықтағы,
Nurba rayonunu Бачотта Голуктага үрдүк аттар иңерили bitterem. Александра Яковлевна Овчинникова атын Нюрба районугар Антоновкадагы түһүлгөн ородайымытын жете, Чапандатагы оғону сайыннарар кейін сүгәлләр. Александра Яковлевна Овчинникова сырдыгата сахабыт историятгар кыһыл көмүс букваннан сурулла сылджар. Күнде доктор, билген тыл береллер, Нюрба районун депутаттарын Советин председателигар Сергей Иванович Евсеевка. Уарсылы Сағыл Павлович, уарсылы бүгін тәрән күтті лақтыра. Егіне бұқа бары күтін Нюрбалуын бағылыға Алексей Михайлович онына Нюрбалуын жағалтатын, Нюрбалуын депутаттарына атыттан едетейсіңнің өрігіддіқ сүйсіңлақ юбилейінен ағадділібін көңілләң. Беге ұлыс бұтуар босыл барыта тәрәйінне біт сүйсілганан, тұтулар біт сүйсілганан баратуралар бүгін беге үш жерінен беге білілер государственнан дейтілер біт еркенлер өйдебенік білелергер бекісбеке жүрбетін ұрары мұғынны бұд. Ол күрдуаттан бұл сүйсілдер ұсталығығар. Беге кен тұттабыт бастақы жылларға бегеттен әлбәқ жонлар баранлар бұл республика бұд сайдарын тұғығар, республика бар боларын тұғығар туруларын, бәйлерін көміске қарыстамаққа үліләветтерін. Ол күрдік Степан Васильев, Михаил Мегажевскай, Бырақты Донскойдар, кенілер бұл аң бастақы автомобиль тәрілдетігер бәйлерін, күстерін, өйдерін, саналарын, ұғыран-тұран үлілеспеттері, онына ұлықтарын толуғыр бұттары. Onun tenebeleden toranlık kendiki yıllarga ve kendiki kölüne canlar bu demeye bu Ebeskay avtonomiya haydarın tuğur elbaktık ülelevitleri hamsabitleri ol kurduk Alexander Gövdevich Gabışov, Seven Semenovich Şuriskay, Georgi Mitrofanovich Pavlov, onunla kendiki Alexander Yakovlevna Ovchinnikova. Bu Alexander Yakovlevna şunu görüntülen beyge Nürbalar kendinden ken tuttu bu. Kene 1960 yıllardan 16 Ağustos'ta diğer Saqa Sırbiya Komuna Evet'in Prezidiumun Biristatinden onu kıtta bizden Rasif Sırbiya Komuna Evet'in Prezidiumun Biristatinden olbiyaçı doğanıştırır öyle devete. Kene bu olak 1934 yıllarda eder edeceğin an bastan Ул tutudun masarı yürektağıda da ennegine olana hirten takıbıt halayatçı olur. Hontar onda muhtuya, ola da bilingen deniske uluslarıyor. Ул tutudugar masarının ülelevde. Olan beyi Suguriyen Turamut, Alexander Yakovlevna Sıddık Mesudüver, bugün ösü tuğul kinini öyden, anan ahıbıt bu kini orumuna beyden törevet tığlık edindeki gören durar. Onun kündü doktor, egini sötügül bu kavarı getirin örgödde yübileyinden ağırda edibin. Күнде Бакжамот. Билген тыл берилер Саха Республикатыны тутууга министргер Павел Павлович Калатчановка. Дорогие земляки, уважаемые жители Нюрбинского района, города Нюрбы, разрешите от имени члена правительства поздравить всех со знаменательным событием, столетием нашей большой, динамично развивающейся республики Саха-Якутия. Переходя этот рубеж, мы видим, что республика она занимает достойное место по социально-экономическому развитию. Индекс промышленного производства у нас растет. Наши предприятия дают нам налоговую основу для того, чтобы развивалась и социальная сфера. То, что касается строительства, скажу нескромно, то, что у нас в республике Саха-Якутия это одна большая стройка, строится больше 200 различных объектов. Это по программе переселения, это по социальным программам, школы, больницы. И находясь здесь, я тоже вижу, то, что Нюрбинский район также активно участвует во всех наших программах для того, чтобы и здесь, и во всей республике жилось комфортно, достойно. С праздником всех! Спасибо. Тыл берилер
Нюрбакората муниципальный терили бағалығын сол биятчытыгар Мария Константиновна Куличкина. Сака жақтартан аралақ. Нирбакан кыстан хағалан, Дора Жиркова, Александра Овчинникова, Варвара Андреевна Петрова, онна билеген өлелі қамсы жар бағалық жақталлар, алаятчы жақталлар бар боланлар, бігеге хақабыт хире, ол хигер Нюрбабы тулуға сайдар инникеге әрелләқ, онна кескілләқ болар. Onun Александра Яковлевна Овчинникова, аңардасты халаятчы әрі бұғытнан болбаққа кені әте әрге ванашеппетін күддік хол тұтуттан хағалабыта. Хол ден бұ олық түрді боллады. Онтан хағалан хайдан халғы бүтін республика хақабыт хире Россия тағымығар дұрғаннақтық аттанарын тұғығар хүддану леләбіт кейі болан тұрар. Кені күрдік жақталар бар боланлар білген бігіні дойду арас мұннықтарғар хақа хирим бұғытынан алмастақ онна үті үләхет жоннардақ республика бұғытынан білелер, онна білінелер. Bir ütü Александра Яковлевна Овчинникова күн бүгін кені бігі кәккәбітер хоғын дәхін бігіні өретер инникіге хидди дәқпін хөп. Кені күддік жоннар бар боланлар бігі кәскілләқ оғылар бұтығар, үтчаттар бұтығар, қолы бұр оңыстан үләләтәқ бітіне, маннық жоннар күддік үләләтәқ бітіне, кені күрдік кен көріләқ боллақ бұтына, бігі дойды бұт күрутын, инникилер кәккәлерер хыджыға ден бүкәрелләқ бит, оннық хананы бігі оғылар бұтығар иңеребет. Барғытын бірағыннығынан жоллақ хөргулақ болың. Тыл берелер Октябрьский нәһелек муниципальный терили бағалығын сол биятчытыгар. Күнінен күнді ылжыттар сақасы сыр түрттеміде сүз сылынан барғытын Октябрьский нәһелек жағалтатын бағалығын Семен Александрович атыттан итетік істеннік әғарделербін көңілләң. Бігі Октябрьский нәһелек сақа сиргер опсайынан Самай улахан нәһелегінен бидістері болабыд. Октябрьский нәһелектен биллер көстер политической деятелер дақпытынан олыс кен тұттабыд. Олырттан бидістері Александра Яковлевна Овчинникова әтіллен аспытын күрдік кені сүрдәқ әлбәқ қылаты сақа сирен сайдарын тұғығар қылатын онна олығын урбут жоннарттан бидістері болар. Александра Яковлевна Овчинникова атынан әппеттерін күрдік, түхілген народ айымнетін жеті, кені атын сүгер, кені атынан бігеға улысталар баллар. Бігеге Октябрьский нәһелек үтчата, кенчәрі кескілі Александра Яковлевна Овчинникованы өрі сүгіріе өйді саны сылжабыд. Онна кені атығар бүгін себекке жүрбөтін ура кәллебет. Иннеден тұран сахам сире, Үйне сайда чечери тур барыгытын брахыннигынан ититик истенник өссө төгөл әғарделейбін. Слово предоставляется уважаемому гостю, историку, краеведу, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, члену Совета старейшин Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Горного Нюрбинского района Эдуарду Федоровичу Данилову. Күнді bir дойдылақтарым. Яманна күші үтчаттар кәден тұрағыт, күдяғас, орта астақтар, аяқтар. Onun меген үксігіт білбәкі болу. Оғынан бара мен манна түрәпіттер кетен, әхлер кетен, әбелер кетен білер болуқтақпын. Бүгін үйріліғін бұл Нюрба Коракка беге біліліғ ғырзасындай общественный деятельler бетигер хибекки жербетин уру бу беге республикатыгар автономиялык терилли бите 100 жылдан хибестен мероприятиялар ытылла тураллар. Онно хебилеген бу хөмөлөттен төн мен кыттар жоллондум. Александра Яковлевна Овчинникова тогонен тербаллакка кени бу хака республикатен якталарыттан хамай угуннук Верховный Совет президиум онна үс сазыпка РСФСР Верховный Советин президиум председателинен холбуячытынан үледен аспыта.
Türde ulahan uhun yol kiyen dalahınnak üleni haka heriger onna arasıya kiyen dalgaremye ıtıspık kehinden bolar. Bihi kinaatından kiyen tuttabıt kiniha sögüriyebit. Men kinine kıtta bir hoğus bir yemeğe ülelen aspıpınan yollağıpın ol kurduk. Təhcə 962 hıldan 6 ağız sılgadılı manna Reseviyet İspolkovun bir saatinin holbiyatından onunla hirey bir saatinin lülir haq var. Kakaras ol bir yemeğe Aleksandriya Yakovlina Saha asır bir konu hüvetin bir züvün bir saatinin lülir bir yemete ete ol bir yemeğe kini bu doydutular Nurbağa kelen emiye ve cidden cahayan problemler bütün bu prostar bütün buhar serete. Onun bihini eder havuz salayatçıları ol haktağı salayatçıları hürdeğen yürüte. Tövçe 900 ketton hıllakka men Moskova'ga bu pışağa üyerinler bir yeme ver. Gavrilos Çirep, Tintiyenler Ulu Lenin türevite hüs sılgar bu pışağa tümen onunla var bastıkları bile senyerler bütün. Onu bu pışağı isteçilerin tümen Lenin yüvleyene medalin tuttartavıttara. Bu Gavrilos Çireyev onunla Aleksandra Yakovlevna Ovchinnikova. Ka ügühü elbağa epekka turan bu bihige korapıtıgar hamay şugay kostüyle ahirga bu ulu evebit birigar kiniyaha pamitlik konhullu vata yürüyle açıgay şattar onna bihige osonda kıcağız da jonnor orta hastaqtır bu kini pamitligar kelen suguriyan maqtının ahır bıtıgar toğuz toq onan janyaka İçatlarga der jonnorgo ilagatigir xamnaskıtıgar hitihileri ondan onu kutuğa hakkıtıgar yolu horgunu bağırın turan ehirşetagol bu kelen her ulu buranyıklar bütünden delibin. Uğulutçul ütüler canlar olur bu doluklara. Ülelebit ülelere var canı yüger sanatıgar. Ахан да умнуллываттар. Мы должны беречь имена людей, которые составляют цвет нации. Мы уверены, что якутский народ будет и дальше следовать заветам великих сынов и дочерей земли Олонхо. Күнді бар жаммут. Билеген bu kabargıtın Böden Hudarstvenный политический деятель bir duyduğlak bit Aleksandra Yakovlevna Ovchinnikova büyügar Sibekki jelbete uğrar gıtıgar ınırabıt. Bilgin eğer eterler törtüyor kayın bihigi keler kençeri ıçatlar budun ilan sağlan salaya saljar keskiller salayatçıga Danil Aleksandrovich Fyodorovka. Öte günden vasıtabıllar bölcetler bir duydular tarbıt. Ehgini barıgıtın Hebesko Hüz Geroya Nikolay Nikolaevich Soskoy atынан Antonov Korto Oskolatın öğrenekçilerin, bülöhetlerin, onu tuz beymapıttın. Bugünkü Respublika Hüsüllağ, Hırgıyda Hübülüygar Anallah, Aleksandra Yakovlevna Ovchinnikova atigar, Tebekki Jörbetin uğru günden etiyetik istendik, ağadırı bitin köngüller. Tedde Peter'in kudduk Aleksandra Yakovlevna bu 1963 yıllıqqa Saka ASSR Verkhovna Heviyetin Prezidiumun Bersidatinden 1963 yıldan ülelen tembiyete bu
кемгөру буна тан Хака Республиката автономияны ланжа күскө хама хайдар кемете оннотон билетиллеринен бу кемге жогуска коркаңадыз били хаңа булгуструйство келер кемигер бу кини ити кемге үлелебите оннотон жактар кихе кабете тон бир интерехне иделагата транспортка холгасына оны тол жебекке Биһиги Республика бут хайдарыгар бете хүддә улган кылаты келер бите. Мен боллагана бир түгене техпин багырын бу 90-га Октябрьская нехелек 2 хере такинеге татаккыбыта ол кенегега Варвара Андреевна Петрова актыта кире хаджар Александрия Яковлевна тухунан олонна Варвара Андреевна хүддә чөйдек кенене актар та бир кемгөлө спет коллега боларын бухытнан оннотон этер горной улугар командировкага келе хаджарыгар Кировская нехелекке билесайлыктар көр хаджаларыгар бу даяркаларга трактористларга келе хаджан Александрия Яковлевна Аллах хүддә боростой бу лехеттери геттеңге хуораты лепескене тугуда хиббекке талбакка чайдан кинлергете ире хора кепсетен хүддә шиддик бу жону астынан бар битебит. Оноттон бу курдук быһылардан кихеттен хагар кыжык таганы бу үрдүк доһунастак үрдүк доһунас күлелиһи жерки хибит колор бу манны күддә шиддик кепсетен ипсетен бар проблеманы быһара нәсү белән барыртан жон нахастын битете оноттон итүкүн жон элбеге чугей ханан кабы пулакта. Онна 2 түгәйнән Варвара Андреевна ми билетир бу кине пенсияга барарыгар тбете иеке хыбытнан кыһалена оны күтүтө Робертен бетин будача тигәр ми Варвара Андреевнан ие бу хытынан меттан бете олак туспа ураты холталак оннатонна улахан болгомтону урбута кихини хөктөр оннаттон астыннарар. Оннаттон биһиги бу дәречәтаттан этер боллакаты биһиги манны биллер көстөр бидодлактар бутнан хүрдәгән кен туттабыт оннаттон инники үйнөр көлөнөгә тетибит биһиги нүбар ойыныгар бу манны бол бутаратта биһиги биллер жоннар бутугар хебекки жөрбөтүн өрүтүн урабыт оннаттон оскола олара келерчәттар бут биһиги бидодлактар бутнан өрүтүн кен туттатырактара. Нюрбабыт кем туттары бедем хударстыбыннай онна общественной деятелен албан аттақ олығын солын, үлетін қамнағын онны үтіятын, үйелер тұқары умно соқпыт. Күнді ұтықтабыллақ ылжыттар, митинг кыттылақтара. Манан беден хударстыбыннай политической деятель Александра Яковлевна Овчинникова атынан скверга Саха Республикатын күнігер аналлақ митинг түміктенер, барғытын қартысқаға түйіге ыңырабыт.